hii unaweza kuwa unakutana na mtu nafikiria yako sawa, lakini ndani ya moyo wake kuna maneno mengi, hata ingine ameshindwa kuelezea watu, lakini imebaki siri yake na Yesu anayemwabudu. Katika taifa mnaweza ona kuwa maandamano ya kila siku inaendelea. Walimu wanagoma, wanafunzi wanagoma. Hamukai chini mjiulize ni kwa nini maandamano inaendelea kila siku? Kwa sababu Mungu ako na siri ambayo anataka kuambia taifa. Lakini sisi watumishi tumekaa katika viti, hatutoki